Mwaramutse neza mugire icyumweru cyiza abakunzi b'Intare official. Ni Clever Bemba rero ndaje ni ku itariki 25 z'ukwezi kwa mbere 2026. Amakuru tubazaniye ni breaking news. Ni amakuru akomeje kuvugwa, ni amakuru yihutirwa aho ibintu n'ubundi bikomeje gukomera ahanga muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ibintu bikomeje kuzamba ndetse kuri social media nawe inyamakuru cyane cyane bya Kinshasa bikakomeza byandika ibihuha bigiye bitandukanye bagaragaza uburyo mama 23 igiye gusubira inyuma, ndetse abandi bakaza kwerekana uburyo mama 23 imaze gucikamo ibice. Ibyo byose ndaragira ngo muri aka kanya tuze n'ubundi tubabwira ukuri kubijyanye n'ibyo ngibyo leta ya Kinshasa ndetse n'abanyamakuru bayo bakomeza kwandika. Nimujye kure rero, iki gitondo ndamya ko ari igitondo mugomba kuboneramo ukuri kose kw'ibyo bigenda bivugwa. Iki ni igitondo mugomba kumenya uko byitwaye yaba imbere ku rugamba, igitondo mugomba kumenya ibiri kuvugwa muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, anga mu burasirazuba bwa Kongo, muri teritware zose zamaze kuba libere n'intare za Sarambwe. Bano banjye rero ndabinginze kugira ngo nimujye kure rwose, mumbe hafi nimunge kure, muze mwumve uko byitwaye. Ano makuru kanyatangirire muri Pinga ibintu byakomeye, Pinga ibintu byabaye bibi, Pinga aka kanya turi kuvugana ikintu bita imbuma ngirika ziri guturika, ibiturika rwose biri kumvikana cyane hariya muri Pinga, aho abarwanyi ba mama 23 rwose bamaze gusatira uriya mujyi, ku buryo ku makuru mfite bishobora kuza kugira mu masaha 5 z'aya manwa umujyi wa Pinga wamaze kuba tombe, wamaze kwigarurirwa n'intare za Sarambwe. Muri iki gitondo rero biramutse ari umuriro, muri iki gitondo rero biramutse bimeze nabi, muri iki gitondo biramutse rwose ubona ko ari ibicika, aho igisirikare cya FARDC ndetse n'abacanshuro na ya mitwe yitwaje intwaro iri muri uriya mujyi wa Pinga, harimo NDC Renove ya Guido Shimurayi, APSRS ya Janvier Karayiri, IPSRN ya General Autoproclame Kagiri, INCDH Nyatura abazungu ya Jean-Marie Bonane, harimo CMC Nyatura ya Dominique Ndaruhutse, ndetse na bamwe mu barwanyi bigumuye bava kuri yari yitwa FPP AP baza kwiyunga bafatanyije nabo kwa Mayani ndetse nabo kwa Bigabo. Abo bose batumijweho baza muri uriya mujyi wa Pinga, ku buryo ubona ko umujyi wa Pinga wamaze kuba cité militaire. Ariko ibyo ngibyo bikaba bidateye ubwoba intare za Sarambwe, ku buryo intare za Sarambwe rwose zamaze kwa advancinga. Murabizi ko ku munsi w'ejo twababwiye uburyo intare za Sarambwe, ndumva nabivuze kuri Macho TV show, intare za Sarambwe zabashije kumanuka rwose, ziraza zirabasatira, ikitwa ikompora kiraturika, ndetse baturuka mu byerekezo bigeze nko muri 6 hariya iyo bita Pinga Bushimo ariyo ifite Hôpital General de Référence ya Pinga. Nukuvuga ngo muri aka kanya iri vide, abari kugaragaramo ni Wazalendo bari kugaragaramo, ndetse n'ingabo nke za FARDC, mu gihe za ngabo z'abacanshuro zo zamaze kwambuka umugezi wa Ruhoru, zambuka zijya hakurya iyo bita za Nkasa. Urere ibintu birakomeye muri iki gitondo, guhera mu masaha 9 za nijoro ikintu cyitwa igiturika cyakomeje kumvikana hariya muri Pinga. Abandi bakavuga ko mama 23 yaba yinjiye mu mujyi wa Pinga hariya muri Bushimo, abandi bakaduhereza amakuru batubwira yuko itari yahinjira, ariko habura gake cyane kugira ngo intare za Sarambwe rwose zihinjire. Uri kumva ko ni ibintu ndababwiza ukuri ko ari ibintu biremereye, ko ari ibintu bitoroshye ku ruhande rwa FARDC rwose, ko ari ibintu bikaze kandi ko ari ibintu bikomeye, mu gihe mama 23 irabimaze gufata uriya mujyi, iriya centre ya Pinga, kandi ni centre iri strategique, ni centre ikomeye kuko niho hagwa indege zizana ibikoresho zibizaniye Wazalendo, FARDC ndetse na FDL babikuye Kisangani. Uri kumva ko uriya mujyi rwose wa iriya cité
ni site ebyiri kuko harimo Ngasa na Bushimo, ubona yuko rwose intare za Sarambwe niziramuka ziyifashe zizaba ziciye intege Wazalendo bari hariya bo kwa Jean Marie ndetse n'abandi bo kwa Dominique Ndaruhutse bakomeje kwigira kara kajyahe, ubona ko bafite umugambi n'ubundi wo kugira ngo bahungabanye umutekano. Ugasanga ko bari abo kwa Jean Marie ndetse nabo kwa Janvier Karahiri mu gihe pinga iraba imaze gufatwa bari abasigaye hagati bose bari reporting. Ayo ni amahirwe ubona akomeye kuko 23 iraba imaze gufata uriya mujyi wa pinga, abasigayemo bose muri icyo gice cyo muri Bashari Mokoto bose bari reporting ndetse nabo muri Oso Banyungu, mu gihe bazaba basigaranye wenda inzira imwe iciye imbere ya za Kinyumba ikomeza yerekeza muri za Rubereki. Urumva ko ibintu n'ubundi ntabwo bimeze neza ku ruhande rwa Wazalendo, ku ruhande rwa FARDC. Babandi rero bari gutangira gutangaza bavuga bati ngo urugamba ngo rurarangiye, ngo ibintu ngo noneho ngo bigeze ngo aho ngo bitangiye koroha. Reka mbabwize ukuri ko ahubwo urugamba ariho rwashyuha. Mu gihe intare za Sarambwe ubona ko mu bice bigiye bitandukanye n'ubundi urugamba rukomeye, abandi bakavuga ko urugamba rugiye kurangira. Turaza tubigarukiye wenda ibyo bigenda bivugwa na guverinoma ya Kinshasa n'abafatanyabikorwa bayo, ariko icyo nababwira kimwe gikomeye nuko urugamba niho rwoshyuha. Bakunzi rero b'Intare Official, reka tuve kuri no nkuru ya hariya muri pinga dusimbuke twirebere hariya hejuru mu misozi ya Mwaye Plateau uko byitwaye. Mu masaa 8 za ninjoro hari amabombe yaje kumvikana asa naho yaguye muri Lake Tanganyika. Ayo ni amakuru dukura i Burundi, bavuga ngo hari amabombe asa naho yaguye muri Lake Tanganyika. Bamwe bakavuga bati ni amabombe yaba yatewe na 23 iri kurasa ku bwato bw'abarundi ndetse ubwo bwato buza gusubirayo. Abandi bakavuga ko ari bya nibyo kutumvikana hagati y'u Burundi ndetse na FARDC. Aba FARDC baza kurasa mu mazi barasa ubwato bw'abarundi bwashakaga kujya kubafasha buri kwerekera mu gice cya Baraka, ariko bagakomeza kwibaza kuki abarundi bajya Baraka bakajya Karemi kandi imirwano ndetse ahari kuri ligne de front twavuga ari hariya muri birayice bya za Sange, za Kabunambo, za Kiriba ndetse no muri Mwaye Plateau ndetse no muri ya misozi ya Minembwe, iriya za Minembwe. Kuki batagiriya za Mpwezero nubwo wenda bariyo, ahubwo bakigira muri Karemi na Baraka? Icyo kikababera ikibazo, noneho batangira noneho gusheringa bari kurasa ku bwato. Abandi bakavuga ko ari intare za Sarambwe ziri muri iriya misozi zabashije kurasa muri Lake Tanganyika zirasa ku bwato bw'abarundi bwa buri kwambuka buzanye ingabo. Kugeza amagingo anga ntago turamenya niba ubwo bwato koko bwarashwe cyangwa niba bwasubiye inyuma, cyangwa niba bwakomeje bukerekera Karemi, cyangwa niba wenda bwanageze hariya kuri poro ya Karundo. Ibi n'ibindi nibyo turakomeza gukurikirana kugira ngo tubabwire uko byitwaye, nubwo ubwoba ari bwinshi hariya muri Uvira. Ibintu n'ubundi twavuga ko bikomeje gukara kandi ibintu bikaba bikomeje gukomera, aho ubona ko niba titonda, ndavuga FARDC na Wazalendo, niba titonda ibintu bishobora kuza kubabera umwaku. Abaturage benshi bakomeje kongera guhunga bari kuva mu mujyi wa Uvira bari kwigira mu Burundi, abandi nabo bagacika bakamanuka bari kwikomereza n'ubundi bigira Kamanyora. Kugeza amagingo ngaya impunzi ziracyakomeza gucika ziri kuva muri uriya mujyi wa Uvira. Bamwe bajya mu bice bifitwe na 23, abandi bafata inzira berekeza Karemi, abandi bakigira mu Burundi. Bivugitse ko umujyi wa Uvira ushobora kuzabamo umujyi w'intambara cyangwa ahantu hazakorerwa intambara idasanzwe. Ubwo kugeza amagingo ngaya ubwoba buracyari bwinshi. Ntabwo ndi buze kuza kuvuga ku Kizarendo nabonye cyapfuye, ngo niba ari muri Maniema, ngo niba cyitwa Abubakare ngo cyarashwe na Bazalendo, ngo ni generali, niba ari Abubakare niba ari yaki
cyarashwe na bagenzi bacyo ngo kibagiye kubakiranura barakirasa ubwanwa bwakereye. Uriya ntabwo nirirwa nanamutindaho kuko ntabwo yaguye ku mirongo y'urugamba ngo intare za Sarambwe zibe zamukuyemo kameza bugari, nta nubwo mutindaho rwose. Umujyi wa Uvira rero ubona ko ari umujyi ugiye kuberamo ibintu bya kasamutwe. Gusa wenda icyo navuga kimwe ni uko Wazalendo bo bahita bakina biroko ubundi bakirukankira. Ubu ntabwo bateye ubwoba kuko ibyabo birazwi, barahita bakoramo akabo karenge bigendere. Reka twigire tuve hariya, ariko wenda ndumva ko sinzi niba mbivuze ngo mbirangize. Biragaragara ko intare za Sarambwe hejuru muri ho plateau na Moye plateau ngo zabaye nyinshi, abandi bakavuga ko ziriya ntare za Sarambwe n'amadubu ngo icyo bashaka ngo ahubwo ngo ari ukugira ngo bafate indi migi baciye mu bice bitandukanye byo hejuru, ndetse bakinjira Karema abandi bakinjira Kindu. Uriya mujyi wa Uvira Amerika ishaka bakawibarekera. Gusa ukabona ko nabo ntabwo kwihangana, ukomeza kubona ubwicanyi bukomeza kuba hariya, ukabona ko nabo bavuga ngo ni ikibazo gikomeye. Ano makuru rero dore uko bagenda babivuga ngo ni muri Sud Kivu ngo abasirikari ba M23 ngo bavuye Remera mu Bafureru ngo bari kwerekeza mu bice bigiye bitandukanye, ngo Ndolera Buheba ngo bashaka kugira ngo berekere Kaziba, ngo abandi bakerekeza Murenge, ngo abandi bakerekeza Kamanyora. Aya makuru yo nayo kubeshya. Ndabwiza ukuri ko ano makuru ntaho yaba ahuriye n'ukuri, kuko ni bya bindi by'abapropagandiste bo muri FRDC bashaka kwerekana ko hariya hacitsemo ibice. Ariko icyo nababwira cyo, izi ni za propaganda zabo, baba bashaka kugira ngo berekane ko ibintu bitameze neza, ariko ibintu ngewe ndababwiza ukuri ko bimeze neza ku ruhande rwa M23. Ibintu rwose ni uburyohe, aho muza kubikura mukaza kubibona hari ibigambo byinshi bagenda bavuga. Je vous dis la vérité, nihagire uwemera ibyo binyoma bya Wazalendo na FRDC. Anga rero nkuko wenda tugenda tubibona, ibintu koko birakaze kandi ibintu birakomeye. Ibintu urugamba rurashyushye kandi urugamba rurahiye. Mu gihe muri teritware ya Rucuro imirwano naho ikomeje kandi ikabikomeho M23, kugira ngo mwumve ko urugamba rutoroshye. M23 ikomeje kurasa kuri babarwanyi bo muri Semse Nyatura, bari abo kwa Dominique Ndaruhutse n'abandi bafatanya bikorwa babo. Ibyo rero ni ngo ne operation zirimo no muri iki gitondo zabyukiyemo. Ntabwo bavuze ngo ni ku cyumweru reka tuye gusenga, ariko operation intare zikomeje kuzikora. Urumva ko ibintu n'ubundi navuga ko bikomeze kuba bibi, ibintu bikomeje kuzamba. Nka rero abantu kwari kugira ngo mwumve ukuri kose uko byitwaye mu bice bigiye bitandukanye. N'ubundi yaba muri za Ufamandu isasu riraturika, Shabundi isasu riri guturika. Abo rero bavuga ibigambo ndashaka kugira ngo nze mbanyomoze, niba aba propagandiste bo muri FRDC, ndetse twabonye ko nuriya Lieutenant Colonel Hakuzayi yagiye abigaragaza avuga ati intare za Sarambwe n'amadubu bagiye kuva mu bice ngo ariko barashaka kugira ngo bagende basahuye. Nkamanza nkibaza ati ibyo byo kuba ngo bagiye kuva mu bice babikuyehe? Hari itangazo se mwabonye byavuye muri M23 rigasorwa n'ubuyobozi bukavuga ati ngo tugiye kuva mu bice runaka? Kugira ngo mwumve
munasobanukirwe ibyo binyoma bya FARDC, ibinyoma by'Abazalendu, ibyo binyoma byabo baba bashaka kugira ngo bagaragaze ko intambara ya politiki bamaze kuyitsinda, mu gihe ku rundi ruhande abantu bose bibonera ko intambara imaze kubatsinda, yaba iy'isasu ndetse n'iya politiki. Ubona ko rwose ibintu bimaze kubacanga, ibintu bimaze kubacanga rwose, ku buryo nabo ubwabo babura uko babigenza. Hano hari inkuru mbona ngo un garde de corps ngo aide de camp de Chilombo, le lieutenant colonel Tabu Eboma de nationalité belge a recruté quelques voyous pour agresser le président Seth Kikuni Lubaya, Claude André et Don Piero Sadiki à Bruxelles. Aha, hano ni bya bindi byabo ibyo ntuzagiye ajya kurekrita akagenda akajya kuzana abantu bayiboneye akabazana ngo baze kumucungira umutekano. N'umugabo no Felix Antoine Tshisekedi Chilombo, ubona ko mu mutwe we n'ubundi bisa naho byamucanze, bisa naho byamaze kumucanga rwose, bisa naho byaje kumucanga. Abantu rero bagakomeza bagenda bavuga bati M23 igiye kuva mu bice irimo, igiye gusubira muri Sabyinyo, igenda isubire muri Ntuza, muri bya birunga iyo ngiyo ho nazi, ati ariko igashaka kugira ngo ize kugenda imaze kweza umujyi wa Goma, imaze no kweza umujyi wa Bukavu. Ndashaka mbabwirize ukuri ko ibyo ni ibinyoma, ni propaganda za FARDC, ni propaganda za guverinoma ya Kinshasa. Twibuke ko urugamba rumaze kubananira. Iyo urugamba rwabananiye, ubundi bo bakoresha urugamba rw'agahato, urw'amagambo, rwo kubeshya, rw'ibinyoma, ubundi bakibanda cyane. Noneho buno twamaze kwibona ko itirifi bari gukoresha ari itirifi zo kugaba ibitero bakoresheje indege zitagira abapilote. Izo ndege ariko ugasanga ko ziri kwibasira zikica abaturage ku bwinshi ho kugira ngo bagire icyo bakora. Yewe hari ingero naje gutanga. Nihe mumaze kubona intare za Sarambwe zivanye mu mujyi? Nubwo wenda twavuga nka Warikare bamaze gukora repri, umwaka wenda ugiye gushira batari bawusubiramo kubera inyungu z'Abanyamerika. Uvira naho ni ku nyungu z'Abanyamerika. Ahantu umaze umwaka wa kontrola uhari, uhicaye, uharyamye, uri gukora ibikorwa remezo, ni iwanyu, ni kuri gakondo. Mwibuke mbere intambara zabaye mbere, CNDP yafataga umujyi wa Goma bakayihereza iminsi ikabivuyemo. M23 afashe umujyi wa Goma CNDP yafashe kabiri. M23 2012 yafashe rimwe bayihereje amasaha ivamo. Ubu ngubu kuki batongeye kubikora? Ko batongeye kubikora muri Bukavu? Nubango iriya strategy bongeye kwigarura kubera umujyi wa Uvira n'umujyi wa Pinga. Ko batabivuze Kiwanja, babivuge Rucuru, babivuge Kanyabayonga, babivuge Kayina, babivuge Kirumba. Abanyamerika n'ukubera inyungu zabo zo babona hariya muri uriya mujyi wa Uvira. Bo bararengera inyungu zabo kubera inyungu z'Abanyamerika, ntabwo barengera inyungu z'Abakongomani kuko bakunda Abakongomani, ntabwo bakunda Abanyafurika. Nago Trump akunda Abanyafurika, ahubwo bari kurengera inyungu z'igihugu kiwe. Yaba umurepublike, yaba umudemokrate, uko yajya ku butegetsi bwose muri Amerika arengera inyungu z'Abanyamerika. Abantu rero bakomeza kwibeshya bakumva ko M23 ishobora kuva mu miriya mujyi wa Bukavu n'umujyi wa Goma. Ibyo byo bagenda bibagirwe, ndetse n'indi mijyi izafatwa. Ariko wenda M23 ikabati ngaho none Amerika kugira ngo tubashimishe mugumane iyo Uvira, mwe nabo bakoroshari, turebe ibyo bizakorerwamo nuko bizagenda. Ariko ntitunibagirwe ko intare za Sarambwe n'ubundi uriya mujyi wa Uvira zirawukikije, ziri hejuru yawo, ziri mu nkengero zawo.
rero ukabona ko ngewe ku bwanjye rwose sinzi n'icyo nabivugaho, ubona yuko nibyo ni intambara za politiki, harimo politiki, ariko muri no politiki ntukamenya ngo ni politiki iri kwerekezahe. Ntabwo General Emmanuel Sultan Makenga yahagurutse ari ukubera ko nta mpamvu, abandi bose ntabwo bahagurutse kubera ko nta mpamvu, bahagurutse kubera impamvu. Ibyo rero mubone ko ukuri nuko bimeze. Bakunzi rero b'Intare Official, reka dukomeze tubashakire amakuru, tuze tubabwira mu kanya uko pinga n'ubundi bimeze, niba pinga imaze kuba tombe cyangwa niba itarabatombe, turaza tugaruka tubahereza n'ibindi uko byitwe. Mukomeze mugubwe neza no mugire impagarike n'ubugingo, mugire Imana n'amafaranga, Uwiteka akomeze kwirindira buri wese.